King Balen na ning magalang inumpisa ning local government unit ting pamanyamasan at pamananggal kareng spaghetti wars kareng miyayaliwang parti ning poblasyon katukining direktiba ng Mayor Malu Paras Lacson. Penimunande din na acting Vice Mayor Juntang Lao at Municipal Administrator Norman Lacson inggewang clean up kareng makabalagbag at agagamit na kabli agpangking LGU kapag nasaning proyekto nga panatiling kaligtasan dareng manimunang dalan, mabawas ing posibleng peligro asang kandareng makabalaga linya at apasanting ing kabilugang itsura na ning Balen. Partiay tiking balaw sa programa ning LGU para king mas ligtas, mas masalese at mas malwala sa magalang. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.